Bolela mo ina pela hore ena ke Modimo wa dinako. Bua le ena ere ke Modimo wa dinako, ke Modimo wa dinako. Ako bolele mo ina aka lefteng ho ena mo jwetse ere ke Modimo wa dinako, ke Modimo wa dinako. Barcelona, we are closing conference ya rona ya 2021. And re kwala conference ya rona ya 2021 ki dumetse Modimo ka tsele makatsang hore hona le dintho tseo a di buileng ka melomo ya bahlanka ba hae. Me qetello lentswe la hae e tla dula e le lentswe le nang le matla. Ke kopa re opele morena Jesu Kriste matsoho. Hona le molaetsa Modimo a mo beileng in my spirit. Ke molaetsa o reng ke Modimo wa dinako. Subtitle ya molaetsa ona o re, how did you break through? Ho tlile ha jwang? Hobane re ne re le sure hore ho keke ha etsahala, empa neng re bone phunye now. Badile Genesis chapter 38 and Genesis chapter 38 ke scripture se buang ka Judah le Tamar. Judah re tseba hore ke mong wa bana ba Jacob, and the blessing e dutse modimo hae ke hore molamo wa borena o keke wa tloha maotong a hae ho fihlela Shiloh a fihla, meaning hore molamo wa borena o keke wa tloha ho fihlela morena Jesu Kriste a fihla. That was the blessing ya ntatai a e beileng modimo hae. And now re ba introduced ho yena ho chapter 38. Asankela morawa hae mosadi ya bitswang ngwanana ya bitswang Tamar kapo Tamar. I'm not sure na ba ile ba kopana le yena. Morawa hae wile a kopana le Tamar, empaneng it was an arranged marriage. Hauna mohlamba kileng ba bua empaneng Judah ka ke praise wile a bona ausienwa ke moratela ngwanaka yaba o bua le batswadi ba hae yaba ba monka, and for that matter she was a Gentile. He's God of times. Ausiana ona satswanela ibe o kene ka ntlo ya majuda empane Modimo ke Modimo wa dinako. Ausiana ke a tseba hore morena Jesu o kile a bolella mosadi wa mokanana a re ha o hotle hore ke fedintja bohobe, but ausiana o dutse ka ntlong ya praise. Can we do it, son? O dutse ka ntlong ya praise. O bone Modimo yena ke Modimo wa dinako. Even though you are qualified, how you be qualified. Ausiana obuan nete una satswanela ibe udutsikatlung ya Judah, but mohau wa etsa maswa Judah amobone ya re maswa Judah amobona Judah ariyenwa. Even though you are qualified, Modimo wake and now morawa hai wa pili Judah libitso la hai ke and re tseba hore inkwe lentsweng lena error eling mistake. Sunday school alumni Kara healing our son, would you kindly push me? I just want to preach good. And ausiona unkuwa ke mistake impailu rekaharan tuyew ya mistake hona le praise. Hua hona hala hore matlunga mang hobeli mistake ilu rensere morena Jesu Kriste ke morena. Hua hona hala hore matlunga mang hobana le poso ilu resebang tataruna ya mahodimo mamelamba salwane. Ausiana abiswan Tamar unkuwa ke abuti abiswan poso. Remina pela Modimo na ke Modimo adina.
I'm trying to regroup. Bolelama ina pela ro ya na Modimo na ke Modimo ha dinako. Na go tse dingwe na hore motho ena ke ena thinyane ke phoso. Na go tse dingwe ka nahana hore motswalle ena ke ena thinyane ke phoso. O ka nahana moratuwa ena ke ena thinyane ke phoso. E re mo ina pela o hlokomele. Basalane ha ba iri o hlokomele. E ska ba ke phoso. Ha o tlare yena e ska ba ke phoso. Now Bibele bua mantswana e re ka lebaka la oba ene le phoso a etsa di phoso ya ba o shwa pela sefatlhego sa Modimo. Ha ka ta o shwa ka lebaka la system ene sebediso ya ho kenela ngwanabo a kena dieteng tsa ngwanabo and then now who latela the tradition and the culture how can it se bana se ba how ke ba move yana ya kena lebitso la ke onen and onen e hlalosa ya tletleba au siana o tloa phoso o nana o re jwale o tlo thola betere o ya ho ya tletleba ya tletlebang ka tšhelete ya tletlebang ka motlakase ya tletlebang ka diaparo ya tletlebang ka dijo healing house ka re halio ka jeno ha ke tsebo re na le tswa kae ba bang ba teng ba tletlebang ba tshwana le onen and now onen e phoso ya hae ke hore le ha kenela ngwanabo ho ya moalong wa ya empaneng ha ba tlo ho bona ho na le production. Hona le batho ba ka o ratang empa ba ba tlo bona kholo ya hao in the name of Jesus. Mamela ba ka o bitsa ka mabitso ba ka o bitsa lavi ba ka o bitsa sweet empa neng o bua nnete deep down ma tseba hore ha ba batle kholo ya hao a ke le reng amen bazalwane so long ntso dutse ma o le ngwana teng ba thaba ba nyakalletse as soon as Modimo a bula le mati they will try to pull you back a ke le reng amen ke le bolella le di relative di tentse jwalo tse o thabelang ha o le boemong bo but ha Modimo a ka ala aleka o lokolla bolella mo ena pela hore Modimo ena ke Modimo wa dinako a go bolella ba ena ba bararo ba jwetse ke Modimo wa dinako ke Modimo wa dinako I'm getting there ba jwetse re ke Modimo wa dinako a go yeme yo ba ena ba bararo ba o sa ba tsebeng ba jwetse re ke Modimo wa dinako mo jwetse ke Modimo wa dinako 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 ba jwetse ke Modimo wa dinako yena ke Modimo wa dinako yena ke amatseba nako ha imusihi yena ha be late ke Modimo wa dinako. He's God of times and seasons. Kalibaka na uba onen ha ba tlobo na ausio na ahola Bibele Modimo amolaya Chapter chapter 38 hore Modimo o modi ngomong ha o ka bapalla hodima ngwana hae nako tsedi ngo keke wa phela a ke le reng amen bana ba Modimo ke kopa re shebe chapter 38 Modimo ka nako eo ha nke bente ya mankapa mang ha o ka wa tshwara ngwana hae o thetsa thaka ya leihlo la hae Bibele re he put him down he killed him hobane onen hona le batho ba ka nahanang ba lowe a thinyana ha ba tsebo re ba entse ngwana Modimo hampe a ke le reng amen bana ba Modimo Modimo a keke a thola le bakeng la hao Modimo a keke a thola o yetso hampe empa Modimo wa khona o lwanela bolela moena phela hore yena ke Modimo wa dinako. I'm getting there re yena ke Modimo wa dinako. You know that story already. Yare kamorauba onene ashwe
Ka tlong ya Juda ho na le moshemane o lebitso la hae e leng Shela. And Shela ha se Sela. Hoba Shela e emetse the branch. Juda ro sansane ale monyane. Empa ona tsaba re o tlo shwa jalo ka bana ba bang. A bolella Tamare re khutlela hae. Hoba no sansane ale monyane. Bibele shojolo are o sansane ale monyane khutlela hae. Nako tsedi Modimo o break the relationship. Hobane Modimo ha ba tlotla babysitter batho ba bang. A ke le reng amen bana ba Modimo. Nako tsedi Modimo yena ka sebele sa hae on sakara relationship yeno. Hobane motho o fetwile le sea lo tshwanetseng o le nyanse lo tshwanetseng o le fepe. Modimo a re no. Ha una nako ya o tlotla babysitter mme yana le dilemo tse 50 ntate yana le dilemo tse 41. Tukopane ke le reng amen ba sa. Bolela mo ina pela hore yana Modimo yana ke Modimo wa dinako. I'm getting there mo just say Modimo yana ke Modimo wa dinako. Modimo wa dinako. Let's rush now, and as we rush we go straight to KZN. We go straight to KZN. As we rush we go straight to KZN. Onene le yana ashwa. Shela apidiswa ke ore aska kena mo wa butia wa kenente. Mara Modimo yena go tsering ke amarata vele abasa yetsa o ska bana le appetite ya hore o kene jarteng tse ding a o fitise a ke le reng amen ba salwane hobane ho janeng wa kena o ka bo ile wa thola ntho yo ba bang ba ile ba thola Modimo a o protector ska ba wa kena ho molemo mprofite a ke le reng amen bana ba Modimo shela o phidisitswe ke hore ha kena mo wa butiai ba kenente ere moina pela ha he mo ha wana o sabe a ke lu tlere jo mo ha wana o sabe mo le ro yana mo ha wana o sabe na go tsering banana wa ikhansa tsinyane ha ba tsebe o fikiswa ka thoko o ska ba wa kena hobane ha o ka wa kena o ka nna wa shwa o ka lahlelwa ke bophelo wa lahle. I don't hear you healing out. Some jets give Modimo Dinako. Oramani baba ujwetsa bare wena ausare shakela atiaba understand o operate kasatlolo anointing itso skabawaya hobani bana linitaba anointing ya bloka oruskabawaya orudule haye akele ngamene bana ba Modimo bolela moina pela hao ke Modimo wa dinako ke Modimo. He's God. He's God of times. Nyaguza son nyaguza. He's God of times. Time hotli setswa hae. Abale iswati ya hae. You know the story Bali Mona Healing House. It's not for the first time Kibuda scriptures. Son, just push me, just push me. Just push me. Just push me. Asali hae. Asimo kiante. Andasenda. Message mo demand rumenka onaure. How did you break through? Hotile ha jwang o punyeletse. Bane ba shapile thupa le lefatsore. Ho keke ha esala. 2021 ya fela. You are still alive. Onzo pela. How did you break through? Baile ba bua bare. Sinema sena se keke sa fela. Se a fela. In 2022 it go fela. How did you break through in the name? How did you break through? How did you break through? And then now, Tamare Hale ha tole SMS. Tamare Hale ha tole WhatsApp. Judah ha builena. Ha tole maintenance. But honalemo how on so much every day. Beke wahawona kia useba uhamba ngolaene akelering amene basalwane
Akelering hallelujah. Modimo anamo boloka. Anare ke tsepile wena. Hauna ye monyoke mo tsepileng. Modimo anamo boloka. Tema sina motho ya yang. Tema sa thole khole. Tema sa thole text. Man mohawa modimo. Homo boloka. Bibele sare haisa. Nako ya na ya tsamaya. He modimo yena ke modimo wa dinako. Wa bona ha benyane batho ba ka kgona o tshwara nako, ba ka kgona o tshwara phunyeletso ya hao. Empa ba ba kgona o tshwara nako. Ke tlile o bua jalo ka mohlanka wa modimo hore modimo yena ke modimo wa diphunyeletso. Bibele bua mantswe nene. Aisa matsala ya theohela e rieng ye o theima le ngo yona o sie monga jwetsa tamare are matsala o tlile mamela o lebetse position ya hae nako tsering ha o hlokahala o roa ke batho modimo tla batlisa letsoho la hao ha ba fitla letsoho la hao ska ba wa etsa hampe wena o ba hlonolofatsa re bile di tso hlonolofatsa ha re a bile tso o roaka a ke le reng amen bana ba modimo bibele se bua mantswe ya nae nako yo can I say this son? Just get it off for me nako yo a utlwang hore matsala yo te o nantsa a pere tap but ha utlwa matsala yo te a itlhobodisa thapo a re ke behe thapo fatshe a o siena ba kena ka showereng a utlwa e sa molekana a kena ka bateng a tola a qeta o tola a nka nako e mesipone ntotse di batla hore ha o tlo hlapela modimo nke nako ska ba tata re mo ina pela ho take your time bua le ena re ho yena nka nako o sieno a itukisa hantle a ipeya hantle ha ketile apara ha ketawa para bona ka dia moswanela maybe I will see no we let's see ya budaza mapefane are it's a hamrena itla jalo tlo apara mo khutswane jalo tlo hlole ditaba yeno ha ile kereke ke a lefatse ke kopa le ke le ngame e go mo ina pela ha ke a lefatse au siana a itukisa Bibele re aba alo yema khorong ya motse mo matsala ya tlo kena teng matsala ya ha kena ha o siona khana dutse fela a sa bue ale motle empa sembotle bo tshwana le ba mama o motle o feta bo mme bo o hlelefatseng Amoshaba monna ya re ngona le thoriso liho mogana Jesu ha lo hlopha o le honye ho molemo hore o ye le hodimo mo sena mahlo ho na le hore o ye di heleng o na le mahlo tshikopa le ke le reng amen ha ke na thola amen e ngata ke fitla mona a ke le reng amen bazalwane a ke le reng hallelujah bana ba modimo bibele bua mantswe ana e Judah mo bona son can you please help me Judah mona and Judah was one of a kind ha ka ba batla lore a ipuelle abasaya tabeng straight. You know the story now, as I say. How did you break through?
ako mo botse o gonne jwang e re ho yena o phunyeleditse jwang ako buela na khatlola o katela re ho yena o gonne jwang Bibele bua mantswana e re Juda a tseba ngwetsi ya hae ha isa re modimo ena ke modimo wa dinako. Yeah, how is can we go to KZN son? Don't play any other style. Just play your touch. Just play your touch. Sansa will come in and play his own. Hallelujah. Let's just play KZN. Hallelujah. Atsiba ngwetsi ya hae. Ausiana le hopole hore banna ba babedi ba shwele pela ha ke maga modimo yo ausiana khale a llela bana a sa ba fumane onane a motima bana. There's something in the Gebata we release a kerekeng yena. When I intern a Gebata we bua, Kibu and the Batuba Baholo. I'll see no Hale Allela Bana. But onane amutima bona. Matzalaya it's a CB. With Siahaya Buela Mara. Grada Susut, Mudimuki Mudimadinako. Hasa amsiona hasa bo etsemrao atsibi so hatu yena mwetsi ya ho tsebe na ho etsa etsenka yona ha ke batlo ya mo re na o ile a bua mantswe a feng mo ke batla mo ya teng ke verse 28 ha o siona o sale wa teng ho pepelwang ho yona. And kana kwene di sona ne dilisiyo impane mobele hisiwai ara haitse mo bakana hamo baba bedi ere ko bolella sebakeng sa 2022 modimo tlo tla release ha bedi hodima bophelo ba hao o feta ka tsela yona ho potse ka yona ke bua jalo ka mohlanka wa modimo ke kopa o tshepe modimo hore a keke a unea hangwe o tlo unea ha bedi o tlo unea ha o tswa o tlo unea ha o kena o tlo unea ha o robetse o tlo unea ha o tsoa o tlo unea ha o dutse o tlo unea ha o yeme bibele bua mantsuyana ire mobele isi a yele lore a o siana ho yena ho na le mafahla ke bana ba babedi empa nako yao a o siana a lokolohang ke le ka o bua puo e hlwekileng nako yao a lokolohang ntwe magatsang ke hore ngwana ha fitla lefatsheng pele ha ta lefatsheng o hlaisitse letsope. That's abnormal. Modimo tlo yesa ke tlo imela dikele lo tsa batho ha hlaisa letsoho mopeleisi wa hae o motlama ka lesika bibele e sebedisa lentswe la tshwele e khubedu ba motlama ka lesika le khubedu ba re yenwa ke yena a tswileng pele ya re ha qeta motlama ka letsoho ha qeta motlama letsoho. Can I do this? Come here doctor. Come here, son. 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 Okay, wena. Iba kamera. Wena emakapeli. Iroma inapela ho ke modimo wa dinako. Ha o tsare ke modimo wa dinako. Ho ka etsahala o nahana hore nako e usile empa modimo o tseba ho busetsa dinako morao. Yena ke a mo tseba o dira tse di botse fela o a kgona modimo yana ke modimo wa dinako
And now, I will see you no be one time, my son, come here. You go ballad the land. I go, why not? Go in our bill. But you know what, Billy? That's when it's a shy at trial. Gasha is a little. Hasha is a little. Mobile is a little. Ale mark our reunion number 1. Maybe but Baba ile babona horiata ngwenkiena number 1. Baba bajwetsa batho ba bambare hona le ya tlangwenga ke ena ya fitlampile ke ena ya tlohlapile but Modimo yena ke Modimo wa dinako ke Modimo ya tsebang go fetola dintho a ke le reng amen bana ba Modimo Bibele bua mantswe yana ha ke da o hlaisa lesoho aba le honyetsa ha le honyetsa ha be ho bana le a shift Karausio Yana yalin kapili Abaya kamurao Yalin kamurao Abata kapili Yeriko bulele kalibisola morena Jesu Una libatsuba ubone Unone kamurao Impani Modimo yena Utlonga yalin kapili Amutlise kamurao Anke wena kamurao How did you break through? Number 1. What's this? What's this? What's this? Cut it off, son. Cut it off. Cut it off. You're not getting our appeal. Only confirmation. Confirmation again. Go appeal. But habana lin to akahar. Habana le fight. Dinto zering musang utlolokolo. Hari etsui kantle. Di etsuakare. Akelering amen bana ba Modimo. Habana lin to. Dinto zering aritle otlo bolaya. Impadi ko position abocha. Dinto zering haritlu timetsa. Recalibration ya position ya how dinto tselinga hanke kibuenete hadiba tembo pelomba how utsebe wa tloswa una le mo be wantenga ke me kibuan lena 2021 ya kopane le dintwa ke kopa o tleka pele ke tlole ya matsoho ha ke tsebe na o kae ke makopane le dintwa ya re mo apostola ke kopane le dintwa banana bakapele banana bakapele ke manyare mohlanka Modimo 2021 ke tsaba ke kopane le dintwa 2021 ke kopane le digapa 2021 dine di tsolo wa ke sa khono robala re ke bolelle Modimo na recalibrate position ya how for 2022 Patsao di klopumula Selimon sena setlang expect Modimo to shift the position to change the position how ke kopa mutumele ke Modimo wa dinako. This is God. It's God of times. Kopa misama soa. Pamisama soa. Hangi Hangi getwa Diashara kukupani behaufu Onane moyena ya Modimo areke mobulele Dintwa tso kopane le tsona no bilo batla o Twitter
Dintwa tseo di ne recalibration ya position ya anka wena ha o ka morao wena o ka pele di khapa tseo di leleng selemong sena di tlo sebeletsa hore Modimo a o isa mabatlang hore o ye teng fela potso ya Modimo a re nko botsa yona now I understand that sila ya o tlo ka phunyeletsa ka yona. Come on, just lift your hands. Dia shara ke ko pale me haufi hona le moina yo Modimo a mo ne am position e ntsha. Yes Lord, thank you Jesus. Father, we thank you Lord that the real lebo kali bitsola morena Jesu that the repamisa bo holo ba. Father, in the name of Jesus, God have mercy. Yes Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Di khabatse ilenza tswa mahlonga Modimo hona le mawisante kali bisola morana Jesu in the name of Jesus. Hey. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. Father, we thank you. Take it in the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesu Christ, di khapa tsile tsatso di tlosoka di ashara ke ko pale be haufi makha Modimo a tense ba kensela hona le maina ba Modimo a ba shifta hona le maina ba Modimo a ba elevator position yona le ho yona ikeke ya shotse yo tseba. We serve the living God in the name of Jesus. Yes, Lord. In the name of Jesus. Yes, Lord. Oh, hey. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus. Name of Jesus.
In the name of Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Father, we give you all the praise. We lift your name high. In the name of Jesus. How did you break? How did you? Yana kamera wilare. Get ready to number 28. Take up pay. Romano, Havana Lintro, in a position. Confirm what we get now appeal. Ya no amuhule la camera. Sisele sopi. Yellow sisele sopi. Yellow as on a normal way. Go bullet the moment nebana. Bibili bisola bitso Perez Homane Perez Dalosa ya punyuhile ya munyuhile kukore Perez unasone tsebeke true Modimo ara number 2 or number 1 but seven number 1 na saisa le so confirm tongwe ka hare hona le ba dutsing stulong sa ba se futumaditse nako yao yatla ya o position ya shetsa Modimo ama identify ora ke morena Jesus even though ele ngwana ya tswaletsweng da ho tlile jwang ha o tlere yena ngobane no le kamera ho se mo kila mplela mantswena God have mercy on me ho kila mplela mantswena God have mercy for 6-7 years back God have mercy on me. Yare haqeta ho tloa crossovering. Ha ke ne ke bua pelo ya Jehova, ke bua lentswe la Modimo. Ore yare ha o bula mesebetsing, a baya a ilo batla mosebetsi difemeng. Yare ha ilo batla mosebetsi difemeng, a thola batho ba se ba le teng, a thola ba se ba emigate fitla ya hai. Are monga mosebetsi fitla sohlometsa tsekwane tabetsi are ausi wena ya ka morao ke kopa o tle kwana a ke le reng amen bana ba motho hona le batho ba fitlile mpele e le re taba ha se ya bona ba ka pele hona le ya tshwanetseng a tle ka pele a bitswa a le ka morao ha thwe a tle ka pele e re moina pele ha o kgonne jwang iri we yana phonyuile jwang hona le baina ba dutseng mona re ka bua nnete 2021 ha ya ba monolo ntwe re ka ra ibotsang ke yena o phonyuile jwang batho ba shwile left right and center wena ntso phela o phonyuile jwang a ke le ring amen bana ba Modimo a ke le ring hallelujah basalwane ba bang they've lost minds impaneng wena you are still intact potsoki yana o phonyuile jwang bibele re mobele ise o
How did you break through? Maybe it's one is a mona bazalon. So how did you break? Position ya pele impact ya morata Modimo yena ke Modimo wa Dinako le aba itse position ya pele ha se ha e re ke utsebise ha o ka wa dumela le wa khona hore o le ka morao a utlise ka pele already ke a sense in my spirit hore hona le yo Modimo a renga ke tlosa ka morao ha se position ya hao ho ba ka morao o nomba o sepahetse bakeng sa process then ke tlosa ka morao ke tlisa ka pele a ke le reng amen bana ba Modimo wa khona hala le tsunyana o tlosa ka morao lemba skabaya le batho ba ilemba o shebela fatshe hobane o le ka morao Modimo wa khona to pull you through wa khona to pull you over ke Modimo ha se motho a ke le reng amen bana ba Modimo e re maina pela o tloponyoha ha o tlobua le yena e re o tloponyoha Perezo punyuile jwa ba mo kwaletse system pombe ba mona le batho ba tsebang go kwala empa hona le Modimo ya tsebang go bula ba mo kwaletse hore le mosebetsing batho ba kwetse but Modimo o tseba go bula ka lebitso la morena Jesu Kriste a ke le reng amen bana ba Modimo ya tsamaina pela hore yena Modimo tseba o bula e re yena ke Modimo wa diphunyelletso a utlwa mo jwetse ke Modimo ya khona go bula Bibele ise morena Jesu o tshwere dinotlolo o khona go bula mo kwetsweng teng o na le dinotlolo le aba ka ba di lahla ba re ke ha bula ba lahlile copy master key e dutse le tsolae o itshwere le tsolae wa khona go bulela jalo ka Perez yana go kwetswe ngwana ba le ka pele a reposition ya pele ke ya ka ke kopa baina ba ka ba ne some never ba ka ba dumela ngore ka morao wa tloha o ya ka pele ke hloka baina only ba ka ba dumelanga ha se one size fits all wa tloha fatshe o ya udimo ke mang ke bua le yena ke mang ya Modimo a reng ke bua le yena ke kopa pa misele sola hao ha ka ba re ka morao ke a tloha ke ya ka pele ntate ka baka la morena Jesu o yenza ka Perez o etsa ka moina ena ke a ba tsewa le ke batho ba sa tshwanelang ba motse la morena Jesu Kriste ha o dumela kore hallelujah. How did you? Tukopobutse moina pela hore yena o phunyuile jwang o tla mo botsa rena o phunyuile jwang wa thola COVID tsatsi la pele kgetlo la pele wa skasha wa thola kgetlo la bobedi wa skasha kgetlo la boraro e se bitsa omnikrone wa skasha o phunyuile jwang
Ho na le batho ba wileng wa ba feletsa ho ya mabitleng empa neng wena ha o so ye mabitleng Modimo o ntsa o bolokile o phunyuhile jwang ho na le batho ba bileng situation ya o leng ho yona empa neng ba lositse dikelello tsa bona ba bang ba on chronic medication empa neng wena you are still here o ntso phela potsokiena how did you pray through o phunyuhile jwang ka morao ba pelo ya hao e lemale e utlwa bohloko ne re nahanne o re tlaba o phaka dipidisi empa ntso phaka mohau wa Modimo a ke le reng amene bana ba Modimo e re mo inapela how did you pray through ya mara Modimo o phunyuhile jwang ntate ho na le dinako tse ba mpe ntate we ke go hona le dinako tse ba mpe empa Modimo a o nseka ho tsona jalo ka Perez a ileng a tswa ka ga tsona a le ka morao a hulelwa ka pele now can I say this ya ileng a hlaisa letsoho ho bolela hore ha ka ba a tswalwa pele he showed up first but wasn't born o hlahile pele empa ho hlaha pele ha hae ha ska ba ha monne ha tokelo ya hore a tswe pele ya ke tla ka mona ka gale ya thaba o hlodisitse yeno a ska hlodisa a walka in ntho tse ding ha di batla o hlodise di batla o kene ka lebitso la Morena Jesu mmuso wa mahodimo o jwalo le ona o hapua ke ba le mohale wa kena re mona pela wa kena ha o tla re yena wa kena I'm finishing son re yena wa kena re yena hapa re yena kena re ska hlodisa re yena kena re ska hlodisa re yena kena re yena ska hlodisa re yena kena o ska ba bua le moina dutse mfatse ha so ka ba kena ke kopa bua le moina ongle ya yemeng ka mao ke mo bontshe re yena kena a ke tsebo kena kae mo bontshe re yena kena mo bontshe re yena kena re yena kena re yena kena in the name of Jesus re kena whatever ya Modimo o tsebisitseng yona re kena ya Modimo a ipuileng ho wena re kena re yena kena come on church kena hallelujah kena That's nga di batla o hlodise di batla o kene o claime position ya hao o ska wa hlodisa wa bona 2021 maybe we wa hlodisa but the high fella Modimo ro hlodisisa o lekane now you are stepping into times tsa hore o kene o ska ba hlotse o hlodisa get some in apple ro yana ke akena au tlamojetsere ke akena rona ba banga re kena dintho tse ka pele di a tloha a ke le reng amen bana ba Modimo rona ba banga re kena re kgathalle hore na hona leng ka pele a ke le reng amen bana ba Modimo shetsa moina pela ro yena kena ke kopa mo thepele he tleng re yena kena
utlwa mojwetse kena e re o yena kena e re o yena kena ntho tse ding ha o ka ba ha kwalwa ha Modimo a ipuile ho wena o tshwanetse o kene a ke le reng amene bana ba Modimo nako tse ding ho nka wena hore ha o kena o jampe dintho tse ding o kene ka lebitso la Morena Jesu ha e ka ba o sa kgone ho di tlola e re ke o jwetse ona jwale di shishine o kene ka lebitso la Morena Jesu di shishine o kene e re moena pela o kena le tlo foster jalo ka Perez le tlo foster re moena pela o ke tlo foster e re yana ke tlo kena mamela bankeng ba itse o keke wa thola tjhelete e re ke o jwetse toro ya hao e tlo phethahala ka lebitso la Morena Jesu business yo ba itse keke ya etsahala Modimo re o tlo etsa o tlo kena a ke le reng amene bana ba Modimo e re moena pela hao kena ho kena Segu Tamama Seli Leagushona Get it Segu Tamama Seli And how can I go through a low cakes? How can I throw a low cakes? Say,
dintho tse ding ha di batle hore o ekisa ha o kena, di batla o kene ka mohau wa Modimo. Ke kopa le ke le reng amen. Letsatsi le leng ba tlo botsa hore how did you break through? Re ne re tseba hore mona dintho di mpe, empaneng o kgonne jwang hore o phunyelletse. Hona le nako ya ba tlo botsa ka yona hore na ho tlile ha jwang. E re mo ena pela ha o tlo kgona ka Kriste ya o fa matla. Ke kopa re opele Morena Jesu. Dintho tse di memang di bedi ha se dintho tse tlang o bolaya. Ntwa ene le ka hara tamara, I believe hore o ile a nahana hore hona le ntho e leng pause, a thinyane hona le ntho tse shiftuang. Wa pele o ba ka morao, ya ka morao o ba ka pele. Ya neng a le hodimo o iswa fatshe, ya neng a le fatshe o iswa hodimo. Modimo yena ke mo ratela ntho eno hore ke Modimo wa dinako. Even though ho no bona le ka Perez nako e mosile, Modimo a re nako ha ya o sia. Le ha ka hlaisa letsoho, wena ha o tlo hlaisa letsoho, wena o tlo kena ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Bolella moena pele ha o nako ya hao ya tla, nako ya hao ya tla. Ha ka ba le teng sebeletsong ena hore moapostola ke utlwile hore Modimo ena ke Modimo wa dinako. Empa ka o fedisa ke utlwile hore tsena di a etsahala ka Kriste ya re fa matla. Haeba o soka o amohela morena jwalo ka morena le mopholosi wa hao, haeba o soka ba o nka morena Jesu selemo se a fela, a ko monke a buse bophelo ba hao, ebe morena wa bophelo ba hao. Haeba o so amohele morena Jesu hore ke batla o amohela morena Jesu, ke batla mo fa bophelo ba ka, ke kopa o phamise letsoho la hao. Wena ya reng ha ke so mo amohele, selemo se a fela, monke. Going, gone. Wena ya reng khale ke pholositswe, empa ke na le kganno moyeng wa ka ya hore ke tla ba karolo ya tshebeletso e dumelang lentsweng la Modimo, e leng Healing House Ministries International. Wena re khale ke pholositswe, empa ke batla ba karolo ya kereke ena. Phamisa letsoho la hao le teng. Going, gone. Ke kopa re opele Morena Jesu Kriste. O tshware monelo wa hao ka letsoho la hao, re ke re tlotla nnela. A ko tshware monelo ka letsoho la hao. A ko tshware monelo ka letsoho la hao. Ha re nehele hobane re reka, ha hona ntho e ka e rekang ho Modimo. Ha hona ntho e ka e rekang. A ko tshware monehelo wa hao.
Ha o hloka envelope bakeng sa special offering bakeng sa tithe hape. Phamisa letsoho la hao. Ha o hloka envelope. Ntate Moloi o tla ba ho wena. Ke rapela le wena hona jwale. Ke kopa o kwale mahlo a hao, ke rapela le wena. Re ke emele ntate Majwana. O santsane o tshwere monehelo wa hao, kwala mahlo wa hao. O santsane o tshwere monehelo. Ntate wa ka ya lokileng ka baka la Morena Jesu. Ha re hlahise monehelo hobane re reka. Lefatshe le tsohletse ho lona ke tsa hao. Empa ha re hopola hore o re file Morena Jesu, wa tela morao a nnotse, wa hlokana le rona re nehele. Modimo wa ka ntho e ke e tsebang ke ena, ke hore Abraham a ka ba saka a fumana substitution ya phele ho janeng a ska a hlahisa Isaka. Ntate ke ona monehelo re o hlahisa ho wena. Hlana lefatshe e mong le e mong hona jwale ka kgaphatsa ho yohle a santsane a hlahisa monehelo ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Re a leboha ntate. Amen and amen. Couple of tears of praise and worship. Babengsi tengo bambine kitembele kwe